tin vigilance connected ta kan helaya kan ho tu te pu lana te kan member zom tak pu lana soi pakhat connected kha ani boka lok ayukta a hian nia inquiry or investigation hemi le prosecution hi akopa directorate pakhat nuaya da ania hei Supreme Court ina oi lova inquiry hi athanina turania prosecution hi chu achung zo ka lok ayukta lama a prosecute turina mga inquiry ka chu apon lama tanga ti turania directorate khatata turani lo chuti lo chuan inquiry la tu ina a prosecute ngal chuan adik lo antia wanga hei chen than tuma ma kan la chumi turatana kan dan po siam thatura kan law minister hova committee ina khirvel mek anni ti kha kan soitel du ani tin hemi connected a hian kan opposition group leader zawm tak pudua han soya khan kan house leader hian thubuai court case ne ye tia khan nia kei point kan zot fe china kan police IPS senior officer te hemi lama ti tu tele kan senior okil te po kan zo hian complain lok ayukta an juda pe an lo register ngeya chumi chu lok ayukta in preliminary inquiry valaro ati preliminary inquiry keini complain khan an la meka azo po an la zo lova khatila court case ne in tia ka chu keini chong kan tingai lo rim shmantia kha ka riat ve chin chan bu speaker court case kan ti lo court ti ka soi ri lo rim min ka ria case nei kan ti mai chawani ani le court tel lo court tel lo chuan an zia ka po case number ain pe thave ka ni eng poni se chiang chu court case chu kan nei lo rim tin preliminary inquiry ti chan chawa khami ti kan prima facie case an muwa heta lok ayukta anda anin khaile hetiani chuan prima facie case omalom kota case lo register ro anti khan case ain chan ani tuna chuan preliminary inquiry ti chu po an la zo lova how to pan case nei lo ti vak ka chu ama lam deu chu ni katiani heta kan officer liante kan these of corruption cases in Mizoram ti hianin list of corruption cases in Mizoram loikta tia hianin serial number somli le palina hianin achuanga chuta chuanin case number tina injekani case number tia anwaya chuan nature of complaint adita chuan mi tuina mo lok ayokta atheluta anlo poma unregister ati chuan preliminary inquiry turin anthon ni na lang chu isoi chu ka pom thap ani na pom thap chuan case number pe khi pom ve turan yang chu ko ta case alani lova lok ayukta complain an thena anni khan lok complain then na chu aminga problem antilova item antilova case lok ayukta chu wang mai chu ni complain hi apomani ani le eng section ni bulan le under section enge chu le section in ziaklo bu speaker an mani case ni under section lok ayukta bu speaker case kan house leader nei chon to case io nei lo case om themi case number and nature of complaint tin ziaka chu min ho angoro to ke khala ga chu Halai ka jong puduan court case ka tilawe aron tia ato view ni in case chu house leader in ala nei lo rim tika zani na kan riat chu ni chu
kan chema deu chin tin lom ole Congress andot lo le chuan luiring vak chu GAD lama kan kalange